Haryana khwlaikha aboni bagai belekhino tongthoklaijak poddobubar bodol BJP ni naikilmungo NDA bodoli montri okrati yakchu montri roknotwi achuglaimwng khwlaikha montri bokrok Narendra Modi thanai 17 October salmaribo jonti goro achuglaimwng khwlaikha bwskango no tesa Maharashtra Jharkhand Vidhan Sabha vote aboni sikang achuglaimwng belekhino nangkukmani asani achuglaimwng phaiye marjuk phaike Union Home Minister Amit Shah Pratiraksha Montri Rajnath Singh BJP ni achukpang JP Nadani logi kendriyo BJP ni kwbangma kuchuk thaini naikolai rok BJP bodolno karibo NDA tongnai Maharashtra Andhra Pradesh Bihar Sikkim Nagaland Meghalaya ni montri okra rokbo phaiye marjak phaimani nukjakha achuglaimung jotoni silai naharmung wngkha Andhra Pradesh ni montri okra Chandra Babu Naidu te Nagaland ni montri okra kudugma jora romino achuglaimung wngkha achuglaimung tei BJP ni bwkhakti kaisa statement bo rwjakha koktomani bisingtwi saimankha Bureau Report Khwlaikha